Hah? Uang mainan? Hah? Uang Enggak. Baru kamarana deh, yang ulin nih. Ih si Marvin, Pin mati mana Pin? Oh mana ayang? Oh ya nih. Joget heula tuh. Ih joget menijigak itu. Enggak, sana. Sekali deui. Aji mah kok kabur ya. Lihatku lu. Awas kan bal kurang lah. Kurang balik lah minta duit lah. Bapak. Malam minggu yo euy Malam mingguan apanya euy apel ya. Sapeuna awewe euy. Halo? Di mana? Ya wengi malam mingguan yuk. Ngomong yuk. Biasa kan itu yuk. Goblok parem. Pulsana beak deui lah. Inang ka mana ya jeung meuli pulsa euy. Jangan ditah. Rokok geus beak ieu duit. Ya budak kalah balik derek naon ya. Pak. Bukan acis dah, Pak. 10.000, Pak. Yo, bapak keur teu boga acis, Dek. Kupingkeun. Bapak teh kan acisna seueur, tapi macet di Bank Swiss. Bapak teh boga 3 miliar, Dek. Deh. Anu rek dibikin ka Dede wungkul eta. Nya. Kabehanana nu bapak teh 150.000 triliun duit teh, tapi dah macet di Bank Swiss. Aku bawa tuh, Pak. Nya engke lamun geus ieu, jeung Ada ayeuna yang mah mata 100.000 tuh beli bakso. moal 100.000, 1 miliar jeung beli bakso jeung Rajib, jeung barudak nya. Ya, tuh. Tunggu lindai be heula. Pak, di Bank Swiss di mana nih, Pak? Eta Pin, Bank Swiss mana teu apal. Kalireun Bojong Gebang. Oh, kalian Bojong Gebang. Pak, kamu enggak mau jajan ya? Bapak teh boga duit, bapak teh ka laut-laut meureun. 2.000 berapa? Ih, Tegaduh Bapak teh boga duit. Kalau nage uhan bae, mentaan bae duit. yang jajan pisan. Ih, udah. Tah, ya kabeh bawa ka Nanti ditu duit pake jajan. nanti. Sugan we payu ka ditu. Budak kawan. Pak, minta duit nah, cuma beli jajan. Duit ulilan, Pan. Tuh, Enam minta program. duit genan, berana duit nu kieu. Oh, nyari. Yuk. Yuk. Duit euy. Lumayan jeung malam mingguan ya euy. Beli pulsa aing teh boga pulsa. Kan ini duit mah kayak kene. Orang pasang gendiu. Ini tadi bisa bawa ini. Jadi tadi ibu bawa ini. Chicken bayi kan mau deh. Goblok padanya. Kehet nggak bodoh. Awas ya. Kehet ya. Goblok baru dak suka duitnya an.
Duit mainan. Kamu bodoh kolot. Kalau nabrak aku suka dinya. Goblay. Parit. Parit mana? Ari Sugan ulin jeung mana tadi mamawa duit. Tuh. Ngapel beureut ka bogohna. Enggak satu tangan lah, Pak Bila. Aduh. Ih, manggil duit nih 100.000, lumayan ah. Penjajan. Aduh, Yuk, tinggal lunak. Jack. Ulin gila yang berdak yuk. Tadi orang di situ kerjaan si Marvin. Yuk ulin lah. Yuk kami naken. Penuh juga. Yuk ulin yuk. Kamu tuh di situ tuh. Garis, kuota duitan kayak gimana? Motor aja tapi mahal berat. Aduh, untung tadi benang kuki Aris. Aduh, capek wih. Jajan lalu tadi anu mau duit gini sugan we keur beli jajannya Iya, tutur gini. we sugan we keur beli jajan Punten. Pulsa biasa. Pulsa euy, nu nomor biasa, heeh. Hah? Kamari kencan dibayar. Ah, bae tenang aya boga duit, Bener. Bener. Awas mendong. Nomor nu biasa nya. 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 Ieu euy, permen euy. Nomor nu biasa nya. Mana? Kopina hiji. Oke, gampang tenang. Awas. Tenang. Ya kopina ya. Ya, iya nomornya nu biasa ya. Nya, nu biasa tenang kayak dibayar ku orang. Tah gini asup pulsana euy. Asup pulsana. Rokok lah. Kayak ninggal nelpon awewe. Nungguan ya. Tuh aki Aris apa euy naik motor kemana tuh? Hoi. Ya woi. Ah gini. Anjir keur ngopi euy. Boga duit mana dia euy? Ngopi ya mana? Eta tuh duit. Ngopi ya. Kopi euy. Kopi euy. Neng kopi, hiji. Niga kieu nya nu murah. Ah, uduna. Ya ya udah mah ya. Gini mana boga duit di mana euy? Usaha tuh lah. Cing usaha. Orang ayo jajan atuh. Jajan, beli bawa. Ah, nya sok mau heuh sok. Ayo. Kopi mana yuk ah? Oke antar orang yuk aditu. Aditu antar yuk. Kopi na mana yuk? Euy. Minum lagi. Minum lagi. Kopi. Enggak. Kopi enggak? Mana anak apel apa kamar enggak diantar? Apel mah kayak penting. Anjir nikmat pisan euy. Ya. jal mana boloonnya duit ulinan nih pakai yang jajan kita datang ke bisa nak mayar ke carekannya Nya jajannya geloba. Itu. langsung Tadi ya jangan tadi naik motor
Nyungsep. Puter lagi demi etanya, demi Laura. Tulis lagi Erik nyungsep. Tapi ternyata pejet tapi ya. Halus anjing motornya kebal. Kebal cak. Puter lagi temu terus juga nunggis arek karaten. Udah anter yuk. Hah? Anter. Anter ke mana lah? Gitu ya kodong yuk. Ke mana? Sebelas lah, jelas. Kodong yuk. Harga apel apa kumaha? Itu anter kodong yuk. Hah? Ah, nyong yuk biasa beak. Oh, tolong. Ayo ratu ya, urang iya, kopi ah. Asunang kewe nanya. Ini ya duit mainan. Hah? Duit mainan? Apa sih buat baru dah? Usaha sih. Ini udah bisa aja lah. Kita tadinya kita. Ini baru dah boy. Oh itu tuh. Pahri tuh, arek dia. Mana yang seserian? Aduh, nempokin mang-mang, ayo ngajebak pakai duit palsu, belikin jajan aja. Baik intip di situ. Itu tuh si Marvin itu. Belikin itu. Tuh, bapak orang mah boga duit loba di Bang Swiss. Pokoknya miliaran dah. Miliaran Hah? Bosan atuh euy. Heeh. Kayaknya isuk dibawa ke bapak orang. Pin kela. Hari Bang Sus di mana, Pin? Ini tuh di kalian ujung gebang. Ujung kubang. Berarti ayeuna araing di bosan Woi. maneh. Yo, beli jajan yuk. Orang boga duit loba yuk. Oh, ayo. Beli kira-kira beli naon ya jajan? Baso. Baso itu. Menapian yuk. Mang, pesan baso 5 mangkok, Mang. Abi loba duit ayo, abi nu mayar ya. Orang di dieu apa sih? Naon sih Oh, kadang deh Mang, isuk bapak orang bawa duit 1 miliar di Bang Suwi di situ. Ini dar, masa teh di Kaleren Bujung Gebang. Oh, Kaleren Ujung Gebang. Nyang geus licing lah. Basona can datang. Bae lah. Geus basana datang euy. Mana pisan? Rajit, mana yang kembung? Hayang pin. Amun ayam joget heula, tadi bae urang metang minum. Kita joget, mana mah. Kayak joget heula, cepet. Amun ieu beak sih urang tuh. Tapi kedua kali, pertama joget. Kedua mah ebek sini lo. Oke, cepet. Dar. Woi, orang kenapa nanya? Rasa Mang Suyit mah rasanya seperti Anda menjadi Iromen. Betul. Betul. Ya jadi, Ben, kan bapak mana mau di Bang Swiss, mau belikan duitnya. Yang mesti, ayo 5 porsi kurang. Yang bapak orang mau loba duit nak. Terus, tadi teh orang manggil duit, iya teh. Pembelikan bakso teh yuk di jalan manggil duit 100.000 kan
Palingan badak manggil duit keur beli bakso. Mas, bayar mas. Kok uang mainan? Hah? Uang mainan? Si Pin mana yang kirim duit mainan? Ayo. Hah? Uang mainan? Hah? Duit mainan cuma. Eta mana Bang Sisi atuh.